Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Ket dati manen nga agdaydayaw iti Yapo, ket iti dayti nga gundaway, let us start our worship with singing. Ket timuna nga kantan tayo kakabsat, till the storm passes by. Amen. Will be followed by a shelter in the time of storm, and then we will sing that song, God on the mountain. Paiso ka kabsat, aging nga dati tirabaw iti daga, kat sa nagpatingka, digiti sumangbay, nga panagsagaba, panakasuot iti pamati. Nga magtultuloy tayo lahat kakabsat, iti panagtalek, ken panangsurot tayo iti Apo. So let's sing this song, till the storm passes by. Ready? In the dark of the midnight, when I hid my face, while the storm howls about me, and there's no hiding place, in the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry, keep me safe, till the storm passes by, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand, keep me safe till the storm passes by. Amen. This is a wonderful song, very comforting song. Amen. Amen. Sing the second. Many times Satan whispered, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know that thou art with me, and tomorrow arise where the storm never darkens the skies.
prosper. When the long night has ended and the storms come no more, let me stand in thy presence on the dry, peaceful shore, in the land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Amen. Temporaryo lang dito yung kakabsat nga panubok. Malabasan tumot lang amin, babaan ti panulong ken parabor ti Apo. Amen. And ultimately, the Lord will finally and eternally deliver us from all these earthly troubles and turmoils of the present life. Amen. Because one day when the rapture happens, the Lord will take us all to be with Him forever in heaven. Amen. So in the meantime, let's just continue to sing and serve the Lord. Amen? Naman di mapasamak, God is still on the throne. God is still the God of the mountain as the God of the valley. Let's sing that song, God on the mountain. Sing with me the first now. Life is easy when you're up on the mountain, and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Amen. Second, we talk of faith way up on the mountain. Talk comes easy when life's at its best. Now it's down in the valleys. There are trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. Come on. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God. Sing one more time the chorus. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Amen.
Ngayon po, let us have our Bible reading to be led to us by Pastor Ver Sabalia of the Hosanna Bible Baptist Church, Barangay 4, Pasukin, Ilocos Norte. Amen. Hello, may magamalan kayo amin kakabsat. Daydayo tayo niya po Diyos, taladanonan manin da ito yung aldaw. Tapno iti kastag at makapagmaymaysa tayo, iti puso ko iti espiritu, agdaydayo kayong kwanan. Babayan iti da ito yung agimong. Kat sakbay nga iti amin, kat dawatag na tumagdar tayo amin kakabsat. And may I ask everybody to please get your Bible and open with me in the book of Ephesians chapter 6. I will going to read before you verses 10 down to verse 18. And this is what the Bible says, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord. I repeat, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the evil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. The first word in verse 10 is finally. Isn't it is a blessing? As the Apostle Paul nears the end of this precious book, he closed with a final series of admonitions. He challenges us to open our eyes to spiritual admonitions or spiritual warfare in which we are engaged in. He calls us to be sure that we are on the right foundation, wearing the proper spiritual garments, fighting the right enemies, and trusting the right Lord. Our source of strength comes from a person, in the Lord Jesus Christ, in the power of His might, and our source of stability is still in Him, even though we are embattled with the wiles of the evil. We must then equip by putting on the whole armor of God that would enable us to stand. The question is, are we in Him? If we are in Him, we can stand. But if we are not in Him, we are already defeated. But you and I can get in Him if we will only come to Him. Agdumog tayo kakabsat katinday iti panagkararag, in dakla na Diyos, apumi nga na santuan kanay langitan, dawaten niya po maminsan pa'y, iti panagtrabahom, kan panakibagat mo, kan panagtadmot balay gida ito nga gimo, si kayo iti makisarita kadag iti amin apo, nga tattao nga dumdumngag, iti na ito'y apo Diyos nga live stream, babayan apo iti adipan mo. Kadawatek apo nga punwon ti panakabalin, parabor kan sirip, na ito'y adipan mo apo nga usarang apo itata, ti senior pastor niyo apo. Dawatek apo nga si kamat iti mangtulong, uray pa'y apo kadag iti aday iti technical, dagiti apo Diyos aramatem, nga nananay nga mausar, tapno iti kasta apo, daytoy nga live stream, katagbalin apo nga nabalaygi, si kay iti mangted kang kwadat parabor kang sirip, si kaapo iti mangiurnos, kang mangiplastar apo, iti panayag apo, daytoy apo nga gimo, kadag iti na duma-duma apo nga luglugar. Tapno iti tattao, mabendisyonan da, mapabilag da, maadaan dat apo, iti inanama, kanya po ng Yesu Kristo, nulaan apo Diyos, at taklinda apo kang kwanan. Alawan apo, sikat pangitaklinak dati nga gimong, bendisyonan apo Diyos, kat digito iti kararag kan pagyaman niya po, amay ka po itinagan niya po ng Jesus. Amen and Amen.
Thank you so much, Pastor Ver Sabalyang. Once again, kaya't kay amin nga kablaawan kakabsat iti nagan iti apo. Hanak nga mauma ken mamingga nga kada serbisyo tayo ket kabkablaawan kay lata kakabsat. Grace, mercy, and peace from God our Father be upon each and every one of us. Ket madaydayaw ti apo, kablawak manen dagiti kakabsat ti apo, dita Hosanna Bible Baptist Church Lawag. Praise God, kakabsat. Ha? Kat i-share yun, kadagite friends, relatives, dito live stream tayo, tapnon mabuya damit kat makangagdati sa o iti apo. Kadagiti kakabsat ti apo, dito bakara, awang kay diti kapilya ita, dakay kadagita balbalayo, but kablawang kayo kakabsat iti nagan iti apo. HBBC bakara. Kablaawak met, dagiti kakabsat ti apo, dita pasukin. Okay, so madaydayo ti apo, dita HBBC Claberian, Pastor Dennis and family, ken kastameten, kadigiti kakabsat ti apo, dita Hawaii, ken dagiti amin, nga HBBC yan, all around the world. Ayan, ket amin tayo kakabsat, na imbag nga malum tayo, na imbag nga oras tayo itatang gundaway. Kat dati manen nga aglalanglang iti panagkangkanta, iti panangidaydayaw ti apo, iti panagdingeg, kadagiti sasao iti apo. Kat praise God, kadagiti imawat ti apo itatay bigat. Kat ti apot makamo no sino digijay ti pudno kakabsat nga nagtalek kini aputay nga Heso Kristo. Awangkas DJ talagang makapagtitipon tayo dito yung kakabsat. Again, like what I mentioned this morning, dito live stream, kataan nga replacement mo no substitute. DJ coming together tayo dito. We still have our coming together, ng basit kam lang dito. Ngam dito live stream, kat isolaang iti us-usaran tayo nga tool, tapnon da kayo kakabsat dita, balbalayo, kat makadanon iti sa utiyapo, kat maka-join kay latta kakabsat, kada iti gamong tayo. Aya, ket madaydayaw unay iti apo kakabsat. Amen? Ket let's sing our welcome song. And then after this welcome song, danto iti kabsat nga mangipaay iti message ken greetings na kadatayo amin nga sangapada. Let's sing our welcome song. Naraksa ka kita, nga maray ka, hintay palataya, ken ni Jesu Kristo, ilawat ko tapo, para bornagen ka, ken marit na luma, di ayat iyaman, ang kaat panagwan, yung kamamlaan, ipugamit amen, makipagkararan, di sagot iyapon, ken talmantararwan, ipeksa kay laro, agyaman kamako, ipeksa kay laro, agyaman kamako, ipeksa kay laro, agyaman kamako. Wow! Praise the Lord, praise the Lord. So panoorin niyo po ang greetings na ito. A blessed good afternoon to its BBC family. Siya ni Brother Enan Kabsat, a sinner saved by grace. Umuna, pagyaman nami, ni Apo Jesus, for our salvation, may kadwa, ni Pastor Provy, kundi iti HBBC family Kabsat. Tina sursurwami, kadeti lockdown, kati ad-adda, ng masidag ti Apo, babanti pinagkarakararag, kang pinagyaman. Nablesan kami kabsat, the preaching is Sunday, about the life ni Joseph. Ni Joseph, kati adu nga trials na kabsat, nga mahang nga sinmi na ti Apo, adadapay nga masidag. Kaya't ni man lang mayarngi ti pinagbiag ni kabsat, taado ti trials nga napamina sa subukan eh. Especially, tada kami ito balasi ito tahaw. Kahit babaan di gito nga ka-trials kabsat, kahit adadaman nga si imasidag kami ti apong kabsat. Kahit kuman lang i-share, dito 1 Peter
chapter 5, verse 7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Kasjetay kakabsat. Ngano adda problema, adda dapay nga masitid tayo kundi apo, wano itid tayo, ang problema tayo kagawa na kabsat. Katalan kabsat, agyaman kam kadete gundaway ni Pastor. See you soon. To God be the glory. Maraming salamat, Brother Enan, Sister May, and Sister Faye, dita Sacramento, California. Amen. Pahaba ang bakasyon nyo, mga kapatid. Pero prayerfully and hoping that by God's grace, kat makaawit kay tumutlang in His time. Amen? Yes, amen. So, to God be the glory for that. Kat let's continue to worship God. Tultuloy tayo kakabsat, nagkangkanta, daydayaw, kaya nagserbi iti Apo. Let's sing our song, Until Then. First verse. My heart can sing when I pause to remember a heartache here is but a stepping stone along a trail that's winding always onward. This troubled world is not my final home. Yes, but until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold that city. Until the day God calls me home. Nagpintas nga kanta, amen? Alright, second verse. The things of earth will loosen the value if we recall they're borrowed for a while. And things of earth that cause the heart to tremble, remember there will only bring a smile. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold that city. Until the day God calls me. Last verse. This weary world, with all its toil and struggle, may take its toll of misery and strife. The soul of man is like a waiting falcon. When it's released, it's destined for the skies. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold that city. Until the day God calls me home. Ulitin nga natin yung chorus. Palitan natin yung city ng May I See My Savior. Okay? Amen. Let's sing the chorus na. Ready? But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold my Savior. Until the day God calls me home. Amen. Woo, praise God, kakabsat. Wow, what a blessing. Ngayon po ay ating pakinggan ang isang special song offering sa Panginoon. Let us be blessed as we listen to the number of the HBBC Pasukin.
HBBC pasukin, after which ay maririnig na po natin ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. For making the sun to shine, putting the stars in the sky, for the flowers that bloom, the ocean so blue. Thank you, Lord, for the sparrow that sings and makes sweet melody, for the rivers that flow, rain and the snow. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, for everything you've done for me. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, for making
home, saving my soul. Thank you, Lord. For my whole family, for the joys you've given to me, for the shoes on our feet, plenty to eat. Thank you, Lord. For the church where I worship and pray, for the freedom I have today, for your spirit I feel, presence so real. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, for everything you've done for me. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, for making me whole, saving my soul. Thank you, Lord, for being a friend so dear, giving my sad heart a cheer, for being my hand when I could not stand. Thank you, Lord, for giving your life for me on the cross at Calvary, for taking my place, mercy and grace. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, for everything you've done for me. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, for making me whole, saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole, saving my soul. Thank you, Lord. Hi! Grace and mercy from God our Father be upon you. I am Provy Cadelina, the senior pastor of the Hosanna Bible Baptist Church and Ministries. Thank you for tuning in. I pray that today you will know Jesus as He has revealed Himself in His Word. To my beloved brethren of the Hosanna Bible Baptist Church, we are facing a future full of uncertainties, but let us continue to trust and follow God. This is not a time to fear and faint, but to be firm, to be faithful, and to still be fruitful by the grace of God. Today, let us be blessed as I share with you our lesson, The Anatomy of the Christian Life. Pray as you listen. Have your Bible, notebook, pen ready as we learn together the Word of God. Let me turn you now over to the pulpit and main sanctuary of the Hosanna Bible Baptist Church. Amen, kakabsat. Kat agyaman tayo ti Apo, kan naragsagak, excited akmanin nga mangiburay. Deti paglalanglangan tayo nga sa uti Apo, kakabsat. Kat kada kayo nga kakabsat iti Apo, na figure out yun, kakabsat, nakita yung kadin, na babaan tayo preaching tayo bigat, what is involved in the Christian life. Kasi ado tayo kiti tao kunada, narigat deti Christian life yo, kunada nga kasta, ayang. And this morning, I mentioned the difference between traditional Christianity kan tay biblical Christianity. Nga tay traditional Christianity, na ibasar iti tradisyon, isot authority nang, kanti traditional Christianity, kat mangnamnama, nga babaan, kadigitoy nga araramid, kat ijay na nga mag-gain iti papan na sa jay langit. Dati biblical Christianity, I explained this morning, nga ti sursuro ti Biblia kakabsat, kat iso iti sursurutan na. Nga iti pan na kaisalakan, nga isursuro na, kat dayjay parabor ti Apo sagot, kat awatan babaan iti pamati. And so, the kind of Christianity that we are talking about is not the traditional Christianity. We don't speak for that. We are not proponents of that. But we will talk about
the anatomy of the biblical Christianity. The anatomy of the Christian life. So, dito ito'y part 2. Part 1 ito'y bigat. Manalangin tayo. Agyaman kami manan Apo Diyos, dahito nga gundaway kan kanito. Kat Lord, what a blessing ta. Deti sa numan pa'y lockdown kami Apo Diyos, ngem ti sa Kat maipanayaglat ta, kat dumanon, kadagiti anak mo, kadagiti kakabsat. Kat Apo no, dadaman, dagiti agbuybuya itang, bisbisita mi, gagayem, kakabagyan, ket Apo first time da nga mga gan iti pastor nga mga saba kadakwada sapay ko maapo Dios ta lukatam ti panunot ken puso da ket maawatan da ko maapo nang nangruna ti panakaikasaba ti ebanghelyo. Salamat Lord in Jesus name. Amen. Ti anatomy kakabsat ket maaramat iti naduma-duma nga pakausaran. Ngem ti kang runaan nga pakausaran ket bagi. So ang kunadagat the anatomy of the human body. But anatomy can also be used in sports. Anatomy can also be used in business. And anatomy can also be used in the church or in the Christian life. Because simply, the meaning of the word anatomy means structural organization. So kala ko matibagi tayo, anat pakabuklan na. Nakabsat. No makitam nga ni, magna tayo, tumakdir tayo, mangan tayo, agunay tayo. So, anatimang bukal kadeti bagi tayo. We have the skeletal system, we have the muscular system, we have the cellular system. Kung na duma-duma pa'y kakabsat, kat no minay sa may samong kat, mangha kakabsat. Ayan, nga nakalalaing niya po Diyos, nga nangaramid, iti anatomy, iti tao, iti biyag, iti bagi, iti may nga tao. Nga deti lang pa nagsaukon kakabsat kat hala nga tulang ti involve, hala nga deti muscle, deti pa nagsaukot, ada muscle ko ditoy, aggunay ti panunot, digitay cells, day dara, amin kakabsat agunggunay, tapnon ti kastagat makita yo, mga gandak, dito nga agdaman. Ti Christian life, buybuyan na tayo ti tao. Kat kunada, narigat ti biyagyo ayan, karayin kay gigimong, tapos agop offering kay peta church yo. Di ba? Nakarigrigat lang arot iti biyagan, nag-offering kay pela. So, sometimes ti tao, they look at that perspective. So, iti dito nga gundaway kakabsat, ipakita kada kayo ti biblical perspective, the anatomy of the Christian life. Ana, di kiti banag nga involved, tapnon the Christian life tayo kat mayat ti anayas pa nagtaray. What are the things involved in our Christian life? Now, I would advise you, if you're a member of our church, kakabsat, kada kayo nga kakabsat ti Apo, deta Bible yon, isurat yun, deti outline yan ta mismo Bible yon. Siyempre, di notebook, sa pulong tumanin, anang amin, deti impreach ni Pastor Eden, so sa pulam. Isurat yun lang ta Bible yon. Tapnon, every time magbasa kayo, kaya yung review, deti yung lesson, at dala yan ta Bible yon. Okay? So you can write it on the first page, or you can write it on the passage nga basaan tayo. I read to you 2 Timothy chapter 2. The Bible says in verses 1 to 7, magipagbasa kayo kakabsat. So read with me, 1 to 7, begin. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Verse 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Praise God. Ti Apo ti madaydayaw, ken mang bendisyon, iti sa una nga naibasa. Lord, help us once again, kat maminsan pa nga dawatag ken katipan nulong mo Apo, speak to us, Lord, deal with us personally, kat i-guide na kami through this message. In Jesus' name we pray. Amen. Nakaka-exciting nga panunutan kakabsat that we are heaven-bound. Nagturong tayo sa langit kakabsat. Amen?
Oh, nagragsak nga panunutan ti langit. When you study the Bible and think about prophecy, di kita mapaspasamak, at pa nagdanag humanly speaking, but spiritually speaking, kung nato yung, nga ni umayon ti Apo. Nga ni natay alanan ti Apo. Nga ni tay agawi din. Mabilbilang ti aldaw tayon, ti bulan tayon, uno, iti gundawi tayon ti rabaw ti daga, praise God, agawid tayon, kung natayo, amen? Very exciting to think about heaven. But listen, in reality, at datay pelang itirabaw itidagan. Kat as heavenly citizens kakabsat, agdaldalyasat tayo, kat kas Kristiyano, kas imawat itiyapo, naayaban tayo iti daytoy nga panagbiag, iti daytoy nga pamati, iti daytoy nga kasasaad. Kat I would like to share to you the things involved in our Christian life. Muna ti amin kakabsat, the resource of the Christian life. Amin na ba nagmasapol ti resources? Ti gobyerno, tapno agtaray, masapol na ti resources. Correct? Oo. Ti business, tapno agtaray, masapol na ti resources. Okay? Deti kapilya tayo. Deti, di gito ikakapsat. Masapol na ti resources. Adat ti electricity, adat ti power. Kakapsat kan siyempre, mabayadan mo. Di gito nga mambanag. Iso nga praise God, to orekas to, we are still faithful in our tithes and offerings. Okay? Now, resources. Kat ti Christian life tayo kakabsat, tapnon ti kasta kat maaramid tayo, digito'y pagayatan ti Apo, kan malasatan tayo, digiti ado nga panubok ti panagbiag, ti Apo kakabsat, linukatan na ti resources, tapnon ijay tayo nga sumakdo. Ijay tayo nga mangala kakabsat, ti kalaayuda tayo mo, deti relief good tayo. Tapnon ti kasta kat makapagtultuloy tayo, kaday ti panagserbi tayo ti Apo. Kat mabaling ako na tayo, narigat ti Christian life, correct ka dyan. Aya? Mabaling ako na tayo, narigat ti agserbi ti Apo? Yes. Narigat nga i-practice ti giving? Yes. Narigat iti mamakawan ti pada nga tao? Yes. Imposible? No. Because of the grace of God. Isu nga kakabsat, kas Kristiyano, dahito iti maysa nga banag nga sursurwan tayo, kan magpagbiyagan tayo kakabsat. Ha? Listen. It's not by might, hanagaputi laing mo lang, hanagaputi talento lang, hanagaputi adal lang, uno digiti kwartang adda kada tayo, kakabsat, thank God. But these are only tools. These are only God-given tools. Ngem tapnon ti kasta, mausar tayo digitoy, kat makapagbiag tayo nga napasnek, ngagserbi ti Apo kakabsat, masapul tayo, iti makungkuna nga grace. We need the grace of God. Masapol tayo kakabsat, daytoy parabor iti Apo. Praise God! Kung ati Apo, come boldly to the throne of grace, that you will find help in time of need. So itang agundaway, anyaman ti sitwasyon mo, anyaman ti kasasad mo, my dear brother and sister in the Lord, come to God, because the grace is available, the grace is able, the grace is abundant for your need and for my need. Secondly, kakabsat, kuna na ti Bible, the things that thou hast heard of me among many witnesses, commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Ti may kadwa nga involved ti Christian life is the responsibility. Anat trabaho tayo kakabsat. In this verse, kuna na, nga ti trabaho tayo, kakabsat, kat DJ sa utiapo. Listen, dati nga Kristiyano, naayaban nga agadal ti sa utiapo. Amen? Isong agdata itang agad-adal ti sa utiapo. Yeah, dahil tinangayaban ti Apo kanya tayo. Inayaban na tayo ti baro nga panagbiag. Saan lang agadal ti sa utiapo no, di kat pagbiagan ti sa utiapo. Ket nang nangruna, dito'y verse ko na nga isuro tayo, iburay tayo, kadigiti tao ti maadal tayo. Aya, hamo kailangan ti agbali na pastor, wano ag-grade ti Bible College, tapno ma-share mo, digidjay na surusurum ti sa utiapo. As simple as, dito inaadal yung outline, i-share nyo lang dito Facebook, dito ilangan ng kakabsat pa nang i-share mo, dito quotes nga manggam dito, iburay mo ti sa bali, kakabsat, that's how we share to others. But you know, kung ti Bible, teach it to faithful men. Kat tayo nga dapat members ti HBBC, we must be faithful men and women. Now, what does it mean to be faithful men and women? That you and I, members of HBBC, must be willing to be taught. Must be waiting to be taught. Amen?
Abangan tayo, dagiti gimong tayo. Amen? Oo, abangan tayo, te BYI tayo. Abangan tayo, te prayer meeting tayo. Taapay kakabsat. Malaksid, ngaglalanglang tayo, manen. Makangag tayo sa utiyapo. And then, we must be walking according to how we were taught. Nga di biyag tayo, kat mayan natop, ijay naadal tayo. So, di naadal tayo, isuro tayo sa bali. And then thirdly, mga kapatid, the Bible says, endure hardness. The realities of the Christian life. Kat nakita tayo bigat. So, kada kayo nga ka-tune in na lang, reviewin nyo latan, kakabsat, buyaan nyo tayo preaching ko itay bigat. Number 4, the restriction of the Christian life. Ita nga kung daway kakabsat, let me move to number 5. The Bible says in verse number 4, kung nanadjay, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him. Amoy no apay kakabsat ngay aywanan tayo, dahil Christian life tayo. Siyempre, napatag ti pamati tayo. Napatag dito pa nagserbi tayo tiyapo. Katla dito pa naka-lockdown tayo ita, we are restricted. And the government did not do this to destroy us. The government did this to protect us. So protektaran tayo ti pamati tayo, tayo pa nagserbi tayo tiyapo. Taapay kakabsat, tapno maayayo tayo, DJ nangayab kada tayo. So, number 5 kakabsat, the resolve of the Christian life. The resolve of the Christian life. Tika nga sa unti resolve, kakabsat, kat DJ decision, may sa nga panggep. Kakabsat, nga kunam, this one thing I do. So, no kita ti biyag mo kakabsat, siyempre, ado nga banag din amin. Adot mang manggagam, ado nga voices, ngem ti apo kakabsat, may salang ti kayat na nga panunutan. Nga ti resolve mo, ti goal mo kakabsat, overall goal mo, no overlying goal mo, kadigiti amin kakabsat nga aramidem ti panagbiag. Kat aramidem digitoy, why? To please Him who hath chosen you to be a soldier. We live in a generation that people are addicted and people are conditioned to live nga tibiyag tayo kakabsat kat it depends on how many likes, how many comments, and how many shares. Kaya, at uso ngamin ti vlog, uso iti Facebook, uso iti Twitter, uso di mo ko na nga publicity. And please do not misinterpret me by bringing out this as an illustration. Kasi we are being conditioned nga tila ta mapanunod tayong kate like ti tao, panang like ti tao kanya tayo, panang comment ti tao, tapnon ti kasta kat maging shadow ti apo. Nga tila ta ma-magnify kat, dagiti mang-like kanya tayo, dagiti mang-share, dagiti friends tayo, tita tao, and God becomes a shadow in our lives. But no, don't lose sight. Brethren, don't lose focus. Numampay kasta ti trend, data ti addictions ti tao, data kakabsat ti conditioning iti technology, ti panunod ti tao, as Christians, ti anatomy tayo kakabsat, tapnog, function tayo nga nasayaat, amun tayo, nga iti goal tayo ti panagbiag, is to please Him who hath chosen us to be a soldier. Kakabsat, the best commendation, kat dayjay ti apo ti mangibagaken ka, well done, thou good and faithful servant. Amen? Well done, thou good and faithful servant. Kat hanak mauma nga mangulit-ulit dayti nga istorya. May panggap ka dayti agasawa nga missionary. Ayan. Nga napanda nag-mission, iti may sa nga remote nga lugar, iti may sa nga country, kakabsat, nga dayti nga country, kat probably, I think, they are the first gospel witnesses, nga dadadjay, tapno ikasabada ti ebanghelyo, kat digiti tao masave. Kat they've been there for many, many decades, almost more than half of their life, dadadjay ang kakabsat. Kat itatan, agawid dan nga ag-retiren, ayak, sublidan ti US, kat idi, barko pelang ti pagluganan ti tao nga ag-transport from one country to another. Kat idi agawid da kakabsat, nakaluganan da dito yung president ti US. Nga dito yung president na pan dito nga country for leisure, for vacation. Of course, in meet na mo ti president, there were some meetings and all, but it was primarily for leisure. Okay? So, idi agdalyasat da nga ro din,
Kat agsanglad dan ti Amerika kakabsat, kat definitely, presidente, DJ dumsaag. So, adda na pintas nga pa naka-welcome na. Ngam digit yung missionary kakabsat, syempre awam mo't makamamu kadakwada, awam makabigbig kadakwada. So, awan ti mabali nga mga presyati obrada, kakabsat for many years nga naitulong da di country. So, that yung missionary, humanly, medyo naupay. Kat kunana, agasam kunana kani bagat na, dati kadwati nga presidente, kat imay lang nagbakasyon, naggapuan ta, awam mo't na itulong na kat grabe iti pa ng celebrate ti tao. Samantalang kanyata, nagdakkel ti na itulong ta spiritually, kadagiti ta tao kat ni, agawid ta, awam man lamang sabat kanyata, awam man lang ti makamamu, awam man lang mga lamar, awam man lang ti, oy, good job, wala. So, ni bagat nagakabsatan, agun-uni, karkararak, apo, anangatat isong bat ko lakay ko. Idi dumanong dan kakabsat, ije balay. Kat ulitin man ang deto'y husband. Grabe, no? Kat kunan, ni bagat na kunana, lakay kunana, hamo ka di malagip kunana, we are not yet home. Nga idi baga na di balikas nga we are not yet home, itutudo na kakabsat iti langit. Nga ti kahit nga sawan, agpaiso nga nagawit ta dito, ingam hanga iti balay ta, ijay. Parang sinasabi niya, urayam nga agawid ta ijay, ta angheles token mismo nga ti Apo, ti mangsabet ken mangsabat ken ka. Oh, brethren, listen. Deti biyag ti nga Kristiyano, dayjay ti kitkitaan tayo kakabsat. We are looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God and our Savior Jesus Christ, so that one day He will tell us, well done, thou good and faithful servant. Yes, you were wounded. Yes, you were discouraged. Yes, there were times you were down, but you kept on going on. Well done! Amen. That he may please him who had chosen him to be a soldier. Amen. The resolve of the Christian life. So nga data yung HBBC members, hanyulip-lipatan dayto yung kakabsat. Pagbiyagan tayo kuma, dayto yung kinapudno iti sa utiapo. Number 6, kuna nakakabsat ti verse number 5, and if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. No kano ti may nga tao makidangadan, nguno sumali ti may nga pagkokontesan. Kadagiti pagayaman, saan amabalangatan, meaning rewarded. No saan ang makitangadang anain kalintagan, meaning play by the rules. So, timay ka nang kakabsat, the rules in the Christian life. Nakita tayo ti restriction, digitay don'ts, digitay hamo dapat nga pang-engage san ti bagbagim. Hanga relevant ti biyag mo a Kristiyano, digitoy. Okay? Dito mo titatakabsat, the rules, ano digiti dapat nga surutem. Kakabsat, because even an athlete, he has the hard work, discipline, all of the hard work and discipline will simply be wasted if he fails to compete according to the rules. Alam ko, basketball kakabsat, shooter ka nga, paiso. Ngem idi, adaka yan tarwar, tilinyan, o naalam jay bula, embakal mo na isyot, permitririyaw titat tao. Kat kunada, grabe, nalaling pa yung step carry, ngam no kitam jay ta score, han nga counted. Iso nga kakabsat, play by the rules. Kahit nga sawan, dahito pa nagserbita iti Apo, saan nga kinayan kayat. Dahito pa nagbiyak nga Kristiyano, we do not live our Christian life the way we want, the way how we feel, our opinions, hindi. Para kanyak ti Christian life kastoy. Para kanyak ti pa nagserbiti Apo, hanga para kanya tayo kakabsat, according to the Bible. Iso agyaman tayo iti Apo, tada iti church, ada iti sa utiapo, nga may kaskasaba, tapno may equip tayo, kan may prepare tayo, kan masanay tayo, maisagana tayo, tapno makapagserbi tayo, nga naan-anay kini Apo Diyos. Tadi pa nagserbi ti Apo kakabsat, saan akinayan kayat? God wants everything to be done peacefully and in order. Di kayo makita, kakabsat, iti book of Genesis, nga iti parswal ni Apo Diyos, tilubong kunana, kat tilubong guso-guso kunana. Ano ka na sa ti guso-guso? Nakagulgulo, naglalok, amin. So ano tinaramid ni Apo Diyos? Inurnos na. Di ba kakabsat, inurnos na. O kunana, ti san agturay iti aldaw.
Tibulan, agturay, tirabi. So inaramid na ti aldaw kung tirabi. Ya, pinagsina na iti daga, kastamot iti si, uno digiti dandanom. Ada animal nga nailaan nga para ti baybay, adamot nailaan nga para iti daga, kakabsat. So, inurnos ti Apo. So nga kakabsat, as a church, as HBBC, tayo nga members, kakabsat, kat adatinted ti Apo, nga surusuro, uno rules, nga surutan tayo, ti panagserbi tayo kenkwana. Dati kat, hantay nga surutan, di kat tapno maisalakan tayo. Hanga day, ti issue kakabsat, save na tayo. Tapos na ang ginawa ng Panginoon, sumampalataya na tayo. Pero bilang Kristiyano, ipakita natin, mga kapatid, nga agar-arin ti Apo ti biyag tayo. Ipakita tayo, nga agturturayin ti Holy Spirit ti biyag tayo, babaan di pa nag-obey tayo, kadagiti sasao iti Apo. Iso nga, madaydayo ti Apo kakabsat, taditi HBBC, by the grace of God, kat adati tudyo tayo, adati heart tayo kakabsat, ngagtulnog kan sumurot, kadigiti pa nakaisuro ti sa utiapo kada tayo. The rules in the Christian life. Amen? Oo. Kas kadigiti young people. Amuntay ti sa utiapo, hanga kay kayat ko lata, dahil ti kayat ko. No, hanga kinayang kayat. Surutin tayo kakabsat, iti pagayatan, iti apo. Amen? So the rules in the Christian life. Number 7, last but not the least. Amen. Okay? Kuna na ti Bible, ti verse number 6. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Dayjay kano agtaltalon. Adult members tayo nga agtaltalon. Ay kakabsat. Dakay agtaltalon, maramramanan yung mutlang kakabsat. Di kita imulmulayo. Uno ilako yung amin. No nagmula kay kumat mais, maramanan yung mutla, tain mula yung mais. No aday mula yung amang mangga, maramanan yung mutlang kakabsat. Amen. You see? So, kuna na ti Bible, dayjay kanog taltalon, nga agbanog, siyempre isot na banog, ayan. Rebeng na, nga iso, ti umuna, amairaman, kadagiti bungbungan. Dayjay nagbanog, nagmula, kat agapit, kakabsat kat agbunga, dagiti mula na, rebeng na, maiparbeng, maikari kakabsat nga umawat. Amen. So ano ipagpakita na ito'y kakabsat? Listen here. Not only that in the Christian life, there are rules, there are realities, there are restrictions, but listen. Number 7, the rewards in the Christian life. The rewards in the Christian life. Oh, what a blessing, kakabsat. Tigayang biyag ti maysa nga Kristiyano kakabsat. Very rewarding. Very worthwhile. Hanga nakasasayang kakabsat. So amuyo, deti panawon, tiyempo, pigsakan, deti panangipaay tayo, ti biyag tayo, iti pamati tayo, panagserbi tayo, ti apo kakabsat. Haan nga nakasasayang. Haan nga deti, anate other term ti nakasasayangan. Deti, haan nga, basta dayjayan. No English tayo, it's not in vain in the Lord. Hanaubaw. So ako nanagad, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So akas anak tiyapo kakabsat, uray kasto nga hantay, makapagtitipon amin, diti kapilya tayo, manmanukam lang ada ditoy. Kakabsat, ngem, si papanunot tayo lata ti panagserbi tayo tiyapo. Kitkitaan tayo latano kasano nga mausar na tayo tiyapo. Kakabsat kat, praise God, kakabsat. Gaputan nagagatay nga mangisyer, di kiti lesson tayo, mangisyer, di preaching tayo, mangawis, di kiti kabagyan tayo nga makipagdingeg, hana nakasasayang ti panagserbi tiyapo, kakabsat. Aya, iso nga mom, no pampanunod ng pela dagbackslide, no plan mo pelang ti aglamiis, anyaman deta rason mo, kakabsat, yan tanakam mo, nga mangidurdurong king kang umadayo ti Apo, ibagakken ka, worthless deta. Sayang lang. Kasi at the end, nagbabawi kang tumulan. At the end, sumango kang tumulan ti Apo. At the end, ma-realize mong tumut lang nga, apin obrak di gitoy. So, apin nga urayong pela di jay. Itape lang, agbabawi ka, hanggat ko ng Lord, tulungan na,
nga maawatak dito yung sitwasyon ko, dito yung problema, ta mauupayak, makabaksliden na, aglamlami istrik na, Lord, hangko mo, please, Lord, sagiden na, revive na, tapnon ti kasta, bumarbara at ti pa nagserbiging ka. Taapay kakabsat, the Christian life is rewarding. Aya? Kat naman ti panagrik na tayo, tilubong kat naalad ang ti reward na, ang kakabsat. If you look at the present situation right now, aya, no kita nyo, dito agda mga sitwasyon itat tagakabsat. You know, you look at it today, you will realize if you look at these things, digiti resort, digiti where people usually would flock in, nga nakasiksikat, awanin kakabsat, everything is empty. Kat be sober, as Christians, we are sober, kat mapanunod tayo nga kita man lang temporaryo lang nga talaga. Di ba? Kakabsat, makita, that is situation. COVID-19 is telling us everything is temporary. Everything in this world is vanity. Tulungan natin kung matiapo nga ma-realize tayo nga ubaw, digiti nga bamba na ganay dagaan. Katulungan natin kung matiapo nga mabigbig tayo kakabsat, ti pateg, ti pamati. Ti pateg, ti pa nagserbi ti apo. Ti pateg, ti Biblia, ti pateg, ti church, ti pateg, ti Christian life kakabsat. It's very rewarding. Sala nga marik na tayo, DJ, deep abiding joy, di pa nakipagpag natay ti apo, bayat nga datay dito. Of course, the Lord will also bless us, kakabsat in return, but pinakamalaga sa lahat, in heaven, kakabsat, grabe. Agur uray ijay, di kita'y balangat tayo. Amen? Our crown in heaven is waiting for us. The righteous judge is waiting nga mangiparabaw yan ti ulo tayo ito kakabsat. By His grace, di gito yung nga balangat. Nga di gito nga balangat, kat isubli tayo tumutlakin kwa na, ta isot pamadayaw, nga ipaay tayo tumut. Ken kwa na, nga nangisalakan kada tayo, ken nang tulong kada tayo, ti pa nagserbi tayo. Kakabsat, praise God for that. The rewards of the Christian life. So kakabsat, anat magangganab mo, backslide ka. Anat magangganab mo, pasui ka po Diyos. Anat magangganab mo, talikudam, iti pamati kakabsat, awan. The rewards of the Christian life. Katiday nga gundaway, kada kayumot nga bisbisita mi, kan gagayem, kakabagyan, nga da nga makipagbuy-buya, kakabsat. Thank you for viewing, thank you for watching our services. Ngimhami kayat nga malpas detoy, nga hamumam amo ni Kristo as your personal Savior. Kasi amuyo kakabsat, na-mention kumutlangan na may panggap ti temporary nga panagbiag. Pudno deta kakabsat. Numatay tayo o may tugot tayo. Kasi ti tao no nayanak, tilata panunutan ng kakabsat ka, ti biyag na ti agdama, ti biyag na ti masangwanan, di kita'y dreams na, di kita'y ambisyon na, di jay ti concern ti tao, di ti problema na, ti pamilya na, han na mapanunot, di jay pakasaknan, iti kararwana. And I have a question for you. What if you died? Anang arudan no natay ka, siguradom ka di nga ijay langit ti papanam. Are you 100% sure that you will go to heaven? Kat no ko nam ti deti nga kundaway kat pastor, hangko ammo, hangko masong batan deta nga sa ludsod. I am not sure. Listen to this. Umuna ti amin, kayat ko nga maamuam, kayat ti apo nga maamuam. Kakabsat, number 1, accept what you are. Accept what you are. Accept what I am. Who am I? Pastor, who am I? I'm a Filipino. I'm an American. Naman ta citizenship mo. Brethren, listen. In the eyes of God, it is not about citizenship. In the eyes of God, it is not about color. Black, brown, white, yellow. In the eyes of God, it is not about your community status. In the eyes of God, we are all sinners. Maging sino ka man, pada-pada tayo managbasol. Kat gapo iti dayta, gapo ta datay kat managbasol, agturong tayo iti pan nakadusa. You have to know, hell was created for the devil. Iso nga ni Satanas, sinulisog na ni Adan, tapno agbasol, kat adda kadwa na nga mapanimpyerno. Kat gaputa nagbasol ti tao, adot kadwa na nga mapan di impyerno. But listen to this, God loves you. And He has a wonderful plan for your life. Ti panggap ni Satanas, ikabil na kat impyerno, kadwa na kadjay, ngam ti panggap ni Apo Diyos, kadwa na kanto jay langit. Ngam na basta-basta may tugot na kadjay langit, no hanga mabayadan tabasol mo. Isu nga ti Diyos nangaramid ti pamuspusan, tapno mabayadan tabasol mo. Imbaon na ti anak na nga ni Apo Jesus.
Kat ni Kristo willingly, voluntarily, na ilansa ijay krus, tapnon ti kasta, mabayadan tabasol mo, kat babaan ti panagungar na, ipakpakita na, nga dayjay nga pinagbayad na, at dapan nakabalin na kakabsat. Kat ammo iti deti nga gundaway kuna tiyapo, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Oh, listen, in the traditional Christianity, ti salvation kat by good works, practisem digitoy, nga bambanag, but the Bible says, whosoever believeth, hanako na, whosoever go to church, whosoever is good, whosoever is religious, no, nakalawlawag, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Listen, han aksidente nga nagbuya ka ita. Appointed time ni Apo Diyos, tapnon sika kat maisalakan. God wants to save you, God loves you, and He wants to save you. And today, you need to come to Jesus Christ. Amok nga amom nga ni Kristo mang isalakan. But today, come to Him. Basta kuminta baranggayo, no kunada, oy, adda relief goods ditoy, umay kay mangalan, uray amom, nga adda paraken ka, no di ka mapan umawat, hang ka maadaan. Ita nga gundaway, klamarem ni Apo Jesus. Trust in Him today. Agtalek ka kenkwa na ita. Awatem ita nga gundaway as your personal Savior. Ano mabilang ita? 26. April 26, 2020. Let this be the most memorable day in your life. Awisan ka itimay sa apa nagkararag. This is not my prayer, but this should be the prayer of your heart. Please pray with me. Kidamta. Apo Jesus, agyamanak, iti dakkel nga ayat mo, ta idinto nga siyak managbasol, ket agturong ti panakadusa, plinanom Apo Diyos, ti panakaisalakan ko. Ket iso nga ni Apo Jesus, imay ket natay, ket nagungar, tapno bayadan na ti dusa ti basol mi. Oh, today, Lord Jesus, umayak ken ka, ket awaten ka, akas personal, amang isalakan, ken manubot ko. Agyaman Apo, dayta akarim, biyag nagnanayon. Amen. Praise God. Congratulations! Palakpakan nga natin. Adu dagiti blessings nga inawat mo, iti unos ti biyag mo. I'm sure with that. Ngem awan kas deto inawat mo ita. Because digito nga inawat mo nga blessings, temporaryo lang yan. Numatay ka mo maitugot. Ngem deto inaccept mo nga blessing ita through the Lord Jesus Christ, eternal life. At daking ka deto yan. Na isurat tinaga mo di langit. Ket numatay ka, padpadaanan na kadigiti angheles nga agawid sadyay. That's why Paul said, for to me to live is Christ, to die is gain. Ti ipapatay kat gun-guna kunana. Why? Because numatay ka kat diretso kang mapanlangit. Iso nga mulip-lipatan ita, April 26, 2020. Please let us know. Na imawat kay ti Apo, isurat mo tanagan mo, ikabil mo yan ta comment section and tell us, Pastor, I've accepted Jesus today. Because we want to reach out to you, we want to pray for you, we want to share to you some lessons and things that would help you as a Christian. Amen? So to God be the glory. Maraming salamat po. At ngayon ay mananalangin tayo and then we will be giving our offerings, and as we give our offerings, we will be singing one song. Kakabsat, kat ti kantaan tayo itatang agundaway, kakabsat, we will be singing that song, Shelter in the Time of Storm. Kat numan pa'y hantay mo, digiti mapasamak, ngem ti Apo kakabsat iti kamang tayo. He will give the resource because He is the source. Okay? And He will help us. Manalangin tayo, Lord. We come to you. Thank you, Apo, kadigiti mawat. Bendisyonam ngagtultuli dati live stream. Ken bendisyonam mo't Apo ting kami panangted. Bless the gift and also the giver. Bless the ministry of the HBBC. Tapno babaan, Apo, ti panakay kasabat isaon. Tultuloy nga bumilag dagiti anak mo. Kaya nagtultuloy, Apo, ti panakaisalakan, panaka-reach out dagiti souls. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. We'll sing that song, Shelter in the Time of Storm.
First na. Jesus di intay kauta, da isulay di ama. Uray kalyat mapasama, kenwana tal nagpasara. Ni Jesus di katay, adapin ka, adapin ka, adapin ka. Ni Jesus di katay, adapin ka, anyaman na mapasama. Second, isulino tayo datay tiyan na salita. Gabi mapagtenta, datay tiyan na bantayan. Ni Jesus di katay, adapin ka, adapin ka, adapin ka. Ni Jesus di katay, adapin ka, anyaman na mapasama. Obligat tumasin, ken panahintay tumapen. Amen! Isong sakit ay ken targen, anyaman na makasakin. Ni Jesus di katay, adapin ka, adapin ka, adapin ka. Ni Jesus di katay, adapin ka, anyaman na mapasama. Oh Lord, thank you so much. Iti ragsak ken liwliwa nga inka indanon in parit na in paay kadakam ita nga nagmalem nanipod pa iti bigat aging gana ita. Gapo kadigiti nga kang kanta, gapo kadigiti sasom Apo Dios nga nangaganmi. Kadita nga lawas si kamanan Apo iti kitaan mi. Nga sikati mangiturong mangidalan dagiti biag mi. Gaputa sikati makaammo iti masakbayan. We don't know the future, but we know that you hold our hand. That Lord, dismiss this service with your blessing. Continue, Lord, to bless your people in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Have a blessed week. God bless you, brethren.